Nega muno mwiroreri witu wa Inoro TV hare hothe ori inorero ni tafarira ya Inoro rucini tutikaga uriria ringi by the way ni maundu mathiete macenjetie rutireka maundu kuringana na uria kuhana ririkana ni muthenya uria Gen Z marakungwira miaka iri kumaria mari na mirurungano ya gutetia watho wa kigina uria wari ku niguo witagwo finance bill iria yari ku 2024 makimikararia na gutiri mundu toyete miaka iri mithiru niguo akuire ciana nyingi muno hindi ya mirurungano iyo last year mathie kuririkana mwaka wa mbere gugicoka ningi gugithuka makire na gwikua andu aingi umuthi uyu niguo mararikana mwaka wa keri na borithi ni magiria andu kuhituka kana kuingira kuria marenda guthie nitakuga mihango ya o muthenya iria koragwo ku muthenya nita ya rugamio na gutiri kundu andu marathie na thini wasiri na wakiri gwito wakiri Gunju kuhana atia kwa by the way ndi na uru no thayo na ithu no thayo ndakena ni kuroka no kaya andu bateguthie handu gutire thayo gutire thayo tondu na andu matikota guthukuma umuthi no ni ndakigiginyana na ndakinya barabara ni hingangitwo guo no ani ndi kilometro ni gwetetera hanini ningiwe wakiri ngahetuka ni jona no konwera borithi atiriri umenya mwakora mwe na gathira ni mugeta ndi mutetere no ni magwita no ni wega ngeithie eroreri niguo a Inoro rucini yes na ndimere ni ndi na uru ndoka nigetha tugiteithanie tunyitanirire andu makuuko ni horo uyu wa watho na ihoto ciao na ona state mamenye state hari handu ikoragwo na responsibility kana kihoto tekenya beguria tiri kwanyu ni ku by the way witu ni Muthinga ithe Kahuno teto aguthiga kiward teto constituency Nyeri haya we wa area ka matura mo matingiriga muno nya kangaita ku guothe nginya gicira na ku ri gugutingiriga ona ukitana gabara kau yes ona ndina thuri manjira no ari hau Jaramba wajie na Gatia wa Ndungu Mathenga wa Gatia aingi thuri acio a hau Muthinga amwaki wa Muthinga ni ndakena muno na acio mageithie muno ningumageithie muno reke twanjiririe na riri hena thigithigi ya riri taru turonire miario ya Murkomen ira kuga atiriri maandamano ni metikirie tucoka tuona ningi nake munene wa borithi ri ari gutire maandamano metikirie explanation ya thigari na Murkomen ri nira tofautire tondu Murkomen araugire they were served na notice nayo na ruruhonge rwa thigari rauga matisavetwo no ni wega tumenye uhoro uyu wa service ya notice icire ukoragwo umite ku hari watho wa Public Order Act ni ukoragwo wirite andu othe akorwo ni urenda kwandamana kana go protest no nginya o inform officer commanding station na officer commanding station ni OCS nayo katiba itu article 38 na article 38 ni itikiritie mirurungano ya thayo nayo article 33 igetikiria kindu gitagwo freedom of expression nayo article 39 igetikiria kindu gitagwo freedom of movement na association yes riu koguo ri is a thin line na no nginya thigari na honge cia wathani ciothe including CS Murkomen na wakirire mamenye go strike balance tondu Wanjiku no ari mo strike balance ati no nginya atwarire OCS marwa mau we Wanjiku egucia ringi ni ndatwarira OCPD kana OCS kana county commissioner nyamo ni akinyira thirikari no TV so it is upon yagire kunengerwo yagire Public Orders Act you get you must serve the officer commanding station na officer commanding station no OCS rugo watho wa Public Order Act ugaga no nayo katiba ri because niyo turumagirira muno na niyo iri iguru wa icingi ciothe ri ni itikiritie andu othe gwika maandamano peacefully ko associate na freedom of movement riu nikio thirikari iri na a higher responsibility ya ku ensure andu aya ihoto ciao ni ciakinyanira haya ndeka gutinia hanini nigetha otherie wega yagikorwo ndarehe serve notice no thirikari ni irona atiriri maandamano matigikorwo me mathayo na ndingihota kuga ca tondu watho ndiri na nditikiritio negativa kuga ii kana ca riu nayo ri thirikari ri kiuria kiria kigoro gire kinene ni atiriri thirikari ri yamenya atia kana niki giatuma imenya ati maandamano maya ti mathayo
na icoke inyitithanie na icoke kiuria atiriri thirikari ri iri na uigirereki wa ku ensure mundu wothe umira farafara wathie maandamano kana protest kana urenda ku move freely thirikari ina responsibility yo mecokerie kiuria kiu mauge koguo ri manyitithania right ici cia kwandamana na macoka manyitithania na thayu kuiga thayu ri kugati maandamano maya twarora no makorwo matari na thayu koguo kira tugwika ta thirikari ri tondu ithu tuna high responsibility ri tukuruta guidelines tutikogiria maandamano no tukuruta guidelines no go niguo direciria sis Murkomen nagirekite ira na Douglas Kanja IG magirarutite guidelines mauge atiriri maandamano maya magekirwo kuna na magekwo between thaici na thaici no ni twetikira koguo mundu wothe uratumite notithi kana urenda go participate aga participate na jireno na aga participate na mathama na macoke maumagarie no guciria kaundu karia karoneko muthe ma TV ni na kundu kuingire blockade icio ciikiritwo bururi ni thirikari ri I think nicio marenda gutotari guidelines no ciaga kumira wega tondu ririkana in 2025 riria kwa na mirugano teno ri andu meguto Katiba Institute ni mathire before Justice Mugambi makiuga atiriri blockade ici ciikiritwo kiroko tene ri kuri na andu marathi maandamano na kuri na andu marathi wira koguo thigari ri ni responsibility ya magatwiraga in advance makaheanaga notice ya guideline na makauga atiriri tugekira mihingo kana na tugekira hana between thaa ciganona na andu gikundi giki nikio gigetikirio kuhituka andu maria marandamana matigetikirio uguo nigetha mundu utarathi kwandamana arathie biashara yake ri athie biashara ndungimenya ati mundu arathi kwandamana na tarathi kwandamana ndungimenya no wagiirwo uasiuma atiriri for the greater good andu aria matakwandamana ni oingi andu aria matakwandamana ni oingi koguo no wagiirwo warao free movement ya biashara na ordinary uria gukoretwo uria wagiirwo haya ru hena gathina nie ndirenda mururungano nie ndirenda guthi guthukuma nie na ndirenda maundu ma usiasa kana waki how am I protected tondu andu othe ni magirio gukira taru nderwo haria thika road mundu aretikirio kwambata no thitange thirikari ni gutuma ringi ndateire mbeca no thitange thirikari correctly so na no mathitange na ciro cio ndakwe tondu Justice Mugambi rasti augire atiriri kamwira thigari ciikire blockade ire affect everybody no ginya mekire guidelines cio na maci publish in advance mahane notice kuri muingi riu koguo ri mundu uri urathie biashara yake na neigwa hingiririo ni undu wa maandamano ri it is sad tondu thirikari niyo yatuma guthii uguo na hindi ciothe riria thirikari yeka kaundu counter tari go counter uhoro cio ndumaga wega tondu maandamano maya ri ni ndegwire CS Murkomen auga mari na intelligence ya uria maandamano andu amwe mareciria ku infiltrate goons kurehe nyanake so I thought as government ni mangirathire manyite andu acio kana riu ni mangimenyete hari andu acio mekumire kana uria guguthie nigetha ma protect biashara ciene cia andu ayangi na mundu riu tawe uruga mundu we arenda tu guthie biashara maundu ma siasa wenda kumira we ku express na jirenge itondo expression no we express na jira nyingi tareketabirore cost muri wetaratu ni twari na Madaraka Day tucoka tugea na Eid al-Adha ni twacoka ningi ni tuongerera thigo kwingi umuthi na turari nengira ari ku niki kurari he kindu kigega kirari ku tutathire wira bado yarika niki kwari so for how long maundu ma mothe meguthie are we losing so much especially na githurano tukia mwaka ni next year it is already a lot to lose it is already a lot to lose na hindire gugwika kondu toyo ri ni murure jigwa giratha kaingi muno ni Wanjiku wa kawaida mundu ria urokaga guthukuma tari ungiuka barabara eno yari Mururu haria junction ya Wangari Maathai ndakora ni hahingitwo ndacoka ndagiukira barabara eno ya Westland riu ndakora andu aria maumaga Kawangware magiuka na guku Ruda na kuna High Ridge na guku wira gutiri gari cia kumaruta na kwore ko maroka maguru riu koguo tondu mundu cio ni aramenya ni no nginya ingiroka kibaro gi tondu magana mau matatu kana manari mari heagwo muthenya ni monjetireire nigetha hote kuria hwaini kana hote kuri hafithi mau ni ndire na kindu na ndina kindu hinjeteire rucio icio cio muthi nicio mbere na thutha
riu koguo thirikari ni agirwo imenye at the end of the day iri na responsibility ya go protect mundu uyu taru na twira gwatiriri security organ wa ke watho tondu nyimbo kita watho ri ni go protect life and property. Yes. Riu how am I protected ikorwo taru ndingithi na thayu ngithii wira wakwa? How am I protected ndingihingura biashara yakwa umuthi? How protected am I ni gutwara muraru thibitari aria makorwo kwanja na chronic illness atini rafatara gutwara ringi kindu ta dialysis? Yes no ni arathi thibitari, and it is very sad tondu I think at some point thirikari yagirwe karugama hanini ikeyuria ciuria imwe ona ithui ta wananchi ona ithui tugakinya handu bado tukeyuria ciuria imwe tukeyuria atiriri itondu ninduracirwo uri na turoka kiroko tare guthie kwandamana ri mundu muraru guthiaga dialysis ri mundu uguthiaga kibarua giake ri ndakuhota guthie no at the end of the day na horo when we were doing philosophy adumeta go Montesquieu mugaga atiriri when the state yathondekagwo Njoroge state igithondekwo ri andu mambite gutura ta andu a githaka ta nyamu cia githaka haro no makiuga atiri tunyitane tuthondeke state tuthondeke thirikari tumihe right citu ciothe ya gutwatha na ya gutu protect in return thirikari ri nayo ituhe kindu gitagwo responsibility na kwaga ku misuse powers ijo twamihe state igiformwo riu every state including government na ya William Ruto na ile igisho cire thirikari responsibility yawe mwe nene muno ni kwamba go protect life, property, safety na kuhakikisha ihoto cia mundu wothe ri ni cirakorwo taken care of. Awareness tugite kana ni thirikari ithiete excess giuria kiu njitikiria gucokerie na uhoro uria gwathire 2024 June. June 24 ri biguthi maandamano ri ndomathire ni ndu maundu meri finance bill ya rejection undu wa keri uria wari munene muno ri kuringana na nie ri ni good governance andu ni maugaga ati ni kuringana hindi yo kuri na andu ni maugaga kuri na ma CS haha mawekera micifia goro muno excesses of government hindi yo so uhoro ucio wari wa good governance ri niguo uturite thaici na ko twina good governance ri Wanjiku ni angirahota kwihoka thirikari riu ni mararemo andu ni mararemo kwihoka thirikari makona ati thirikari no ri noyo ndorete iguru ihote ku protect biashara yakwa na onayo yenyewe ndirahota gwe protect nayo o yenyewe noyo iraturehera mathina riu koguo Wanjiku agakinya andu akiuga ati nie ngoroka Moi Avenue kiroko tene muno tunyitane tugure miti ya machembe to protect biashara citu andu magikinya handu ta hau mauge ni mako protect biashara ciao na miti ya machembe ri uri thirikari ni ri it is a very big vote of no confidence mundu ugite ni akweji protect tondu automatically we niwe wagirwo ukoro kimu protect na after that ni ndeciragia thirikari ya Kenya na the way our structure ni ugiacenjirie no out of maandamano mau na nikio maandamano mau matakariganira miaka na miaka tondu maguko mahana saba handu ha maundu gucenjia maundu ni gwikindira mekindirie tondu andu meda yes finance bill ni a rejected na his excellency president Ruto akiuga ni sawa ni etekira kemo kona iguru akimishokia bunge akiuga ugu andu a Kenya maugari so be it tuthie na mbere immediately after that ni acokire agita andu meta experts Raila Odinga ni undu agusort the issue number 2 ile dirako ya public governance na good governance akirehe experts handu hakurehe andu mangerehire confidence in the system na macokie trust kuri Wanjiku Wanjiku donire ta andu acio marehirwo ri macokirie good governance trust to only just like any other political handshake ita involve Wanjiku na kiu ni kiu gitumikia maundu maya gwicokera every now and then. Haya kiuria who won Gen Z marifa thirikari ni yatindikirwo muno tugitua kurora 2 years down the line no ngiuga no akuire ngoga no ainukire hotanite
ni gucoka unjurie who lost nigetha njokie who won ucoka unjurie who lost who won ri kurigana na nie ni muingi wa Kenya but the person who was supposed to win was William Ruto muingi wa Kenya wa winire na njira ya kugatiriri aciere itu aria mari mbere ri ma participate na kindu getagwo second liberation ria Raila Odinga ya Sabasaba and they managed todo o magiciarwo kwari watho wa kuigiterwo na maundu ta mau marehe Sabasaba second liberation ri na rengine makuire muno hindi ya Sabasaba makuire muno na tukigere freedoms ici to flex na ithu twoka haha ithu twaciarwo na freedoms ici ni twaciona riu every generation eka undu ekaga riu na ithu ni twoka haha twakora twina freedoms ici so we must flex these freedoms to get something more from the government and that something more ni good governance onawe that was the win now Wanjiku akiona atiriri kube I can demand for a whole cabinet to be dismantled eherio na jikirirwo andu angi I can be able to tell parliament na president na executive watho uyu wa mbeca ri ni ndirawenda ona mwauhetukia gutari public participation dina haria mwisho ni ndiho no thi farafara na ndege na ndu maramenyire atiriri mugambo wao wina hinya nginya ukira mishinga dio another thing reke julie ndenda nigetha tucoke tukaha who lost hindiria thirikari irenda gwika undu ri ndimenya atiriri uhoro wa freedoms of movement na freedom of association ndi hitukane mahinda tondu na nation constitution kiria ndreciria kiagire kwajititwo for it ni accountability riu ona riu kiu nikio kiugo riu no arikia riu wenda uturatha tondu na ni kuhonika negative no mbeca citiria kwagire ukorwo kirora ri yes ciroro ure kwagirire ona ungituraga uturage that time over 60 people died 2025 tukiririkana muthenyo ucio kwa andu angi makuire some were abducted matire moneka nginyo muthi and the issue is ona tungikua andu aingi atia at the end of the day we will still demand and need accountability no gakoro uri accountable at the end of the day na no tukahitaji good governance at the end of the day kogwo it was a very 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 big win for the public and for the people of Kenya na haswa muno kuri andu anyinyi nigetha mamenya atiriri thirikari ino ni itu na ti itu ati tondu ni twero ni itu tondu ni itu na no tumiathe kogwo ri tukiga aciari tu marwirire riri ukombozi tukiga emancipation whatever you call that one na aredio tukire emergency hindi twe millennials ri twarwagirira freedoms rukira turasiria ni economic freedom na accountability which is mudo akona kanyamu muhuko na mudo akorwa atiriri ndaguthura wita mubunge wa Tetu kana MCA riu unatiga president ndaguthura wita mubunge kana MCA wina uigiriki na nie no ngwire uria wagirwo guthii gwikana wike tiwe uthii wikare thi handu ureherwo kanyamu kanini uthii uhetukie watho waku gatiriri ithe kahuno ri ni kurogota goses kana uthii uhetukie watho waku gatiriri kahua ri karirihagwo una utanjuritie kogwo uyu niyo yari win nene yari Wanjiku na andu anyi kumenya atiriri ndaguthura kana we governor kana we president wage guthikiriria dena records dena ndwa mwisho ingigwika nigetho thikiririe rutajira atiriri haha thirikari raigire atiriri kugerera ministry ya interior ati mugomo timugirie then joka tuona borithi mekira mihigo ati ndungithiko nduri then who should we trust idea we should trust the government but is the government trustworthy because of their new behavior ciao ri taru migiko yo ikirirwo as early as 2 am na ira CS Murkomen na ni senior in our profession ni araugite o mundu othe urenda kuandamana peacefully ni agukorwo na escort ya thigari no wacoka wathi haria Ruiru wahinga Githurai wahinga Mlolongo wahinga Kitengera andu matikaingire yekorwo ndirenda gukuandamana ri wakihingiriria ndigoke ri na ukihingiria ndigoke ri no wahingiriria andu angi 10 na igana maguthiaga biashara ciao ri no wahingiriria mundu guthiaga thibitari ri so about trust go trust ri
Ideally we should trust the government. But is the government trustworthy? Thank you. Madam akone the parting shot. Madam akone mathira nigetha ndige mwirore na mundu gwitwo Mike Jenga. Parting shot yakwa ni kuga andu aria othe mateire mioyo yao na maabductirwo, we pay homage to them umuthi. Family ciao cigie na thayu na undu uria munene ingicoka ndikiri naguo njire andu arika riakwa andu arika ritu nawe Njoroge umuthi reke tutue muthenya wa kuririkana horo ucio na wa kumenya ati thikari ni agirwo gutithikira public good governance tutigatige gwitia no reke twitie ihoto icio citu na njira ya thayu na kutugia na uigiririki nayo thirikari ndikiri na kumira reke tu ecirie uria ingi protect andu othe to uria ingihingiriria andu aria mara protest ni ecirie uria ingi protect mundu uria urathie thibitari toguga na mundu uria urathie biashara yake na matindie wega na ni thengio muno tumana mundu itagwo Ngunju wa Mathenge une wakiri tukora maundu megi uhoro wa mirurungano ririkana borithi ni mekirite migiko mingi muno kundu gutiganite agikoni kwenda guka Nairobi gutire handu uretikirio gukira ndero haria Kiambu Road ehingiirwo haria handu hetagwo Paradise Lost na haria handu hetagwo AR kwa mundu rakira hau Thika Road ndrakira haria kihunguro kia Ruiru. You can imagine ore andu ingi magukoro matego gukinya gukone tuko Jenga oka ha Mike Jenga ne kumenyeria kuria kunge kuhingitwo na coke gutwaririe na mbere ya kumenyeria uria kura kuhana bururi ni we wothe ni reke onani nyumagare ngakirore onani uria kuhana na ngwire Ngai enda ni tukona na muthenya wa rucio ria tabarira ino wendete ya ino rucio tidia wega.